Shubor nakaslem jong Nongsan Hima. Juga Khasi Jantia Deficit School Teachers Association, Bat Kagaro Hills Deficit School Teachers and Employees Association, Yuan Mentakajan Miet, Ban Pinkin Mau Biang Yapi, Ba Ka Ultimatum Jungi Kabagi Ai Ka Sorkar, Halor Ki Likely Ki Demand Ki Ba Kahok Jong Ki Nohikai Deficit Schools, Kalakut Hau Kratorik Jong Lever. But immediately he last dang no ya ka first phase juga agitation program jungi kata kadai ha ka shipo khatwei wat khat ar wi chemi ka masial handrei wala kataru ka sarkar kadang sap kumar ya kani ka ultimatum jungi bat kamshim lapen snow ya ki put ki nam jungi bat hado mentaro ni ku kinong hikai marsendap hi ka first phase layo ki message na ki bon kinong hikai na Garo Hills na Khasi Jantia Hills na nong kendong mengidiben let na would check a second phase hindringi ong up baka don ka assembly at ka issues juga state ka kham krao kanya ka issues ki jongi kinong hikai ki don kindet ngut ngidiben yai sha kung kinong hikai bat rungin kwa ban pentut ya ka puli peti jong ki kena na man kila dep ang sudah ya ka pandemic de ngila pen semua thu iki pat hindrai empat don do hadu mentah Deka Joint Action Committee kala syong biang sa sisien hapot dugnoi haka arpo trik jong mentau benai men si sejan bat ka Joint Action Committee kala sim kia bat ka dom hadu ka ta ya ka jing sngap menti jong sarkar ya ban sngap ik ban ai ki hok ki jongi wat tamban khot ban kren ban pen i ki jing balai kim la bakin ai ki hok ki jongi ru kim khot ki sngap man kumbangi dei ki second rate citizen kumbangim exist kumbi problem chung ikem exist ti menta dalawan na dut noi ngila rai da kawai kaching but ba ngin pen kre no ngila pen kre ya ka second phase of agitation ka ba ngimla ban divulge ngimla ban yathu pat ba menta hendrai ki no hikai jungi tingila pen kre ba ban gi ong ni ai pori pi a pusau kenta ban mi samadan ya kata ka second phase of agitation ka ban sawan hakini ki singi bangin sa pentip biang bentuk snawi ka sarkar ya kajing kwa kajungi ni ai ultimatum kadai ka kamram jong sarkar bukan khot yang kita ada tempat ada hak contoh sampai shoot tadi kalau mentah kan serius ini di luar seperti kita kedau belum terima ilok belum kalau serius ini di mana sa khot ya pi kan do ka singi ka bangin ai pori ki no hikai jini ar pusau kenta bakin kre anong la ban thu empat ngim tip we will announce in due course of time. And what kind of It will be rigorous, more rigorous than the first one. Education Minister, bon sen yin alet siu. Ndai ka don financial implications ka ba ki don kam kin fulfilling. Nakata daw don kam ban let show minister o babat ya kapla bisa. Ngin let show education minister kam poi sya iti. Nakata daw ko ban kendo ba chief minister o babat ya kapla bisa baginya kran semuthu. Tingi bini dan invitation ni don kam ka jing khat jogo yangi kinong hikai. large content yang berikan Chief Minister umpat jukhat ni la sort audience mentala san benala sisnem mane kendo yu umpat jukhat ini. Jen mun dalam khat kala kham solve ni. Tangin ansu jubak mengada kendiat you education minister khat yang ini huknai apas bat hadin mi lai kendo na kalian asosian di uang bas specifically ini tentang halota regular and monthly salary payment of salary thì nakaliang yung ula commit ba nang ni sikman un pasang ka bala ban siu no ya ka salary jungi man bena bat kumalong menta adu benai February ula ai ka sanction kumla ya pun ni kwa ba kani ka regular and monthly salary kamde manong temporary kade manong permanent bandai ban ong ba tang menta sebenarnya benai sebenarnya ni kwa ba kan ni ka jing se tu lok amdai sebenarnya sistem mai benai sebenarnya ndai ka de ban permanent manau benai menteri kata ka de ka jing ye keren yang ni kelas meeting kita education minister ni la ong ya o bing ye keren kiwe pension benefit retirement benefit scheme medical reimbursement nama bang idon kam kepada wai vedasin
ni don kam ya ka assure career progressive scheme bat giwe ki ba bun ki siu wong em jementa minum la ban ye kren ning sakot yang awei ka po ti hadu mentaru la yang dap sistem senam upren khot ti nasi ya ka pengen gitu chim start hadu asin limanjar osu ndai na kaliam chim start undan 4 year we menta kinong hikaji set di successful teachers and employees association di kadang idang plan chim yakaran na kalian association jongi batikaru ba ya kan ni kijing a jongi kinong ka ni depan penting wat siu prime minister Narendra Modi halo kijing la mena kijing long Andaman jong kesokan saya di kinong ka lada ka Assam kala bah di kinong ka lada ka West Bengal kala bah pat paro state yang India kila bah je kinong ka why not here in Kaya ai ba prime minister untip pat kunjuru na kalian ka Ministry of Human Resources dan ke Education Union Education Ministry kan tip halo kijing la mena jong kesokan ni Kaya ya kijing long susun jong ni kinong ka mentang kata kijing bumdan yang ni pension benefit scheme ngam nang la chung thai ni hap sumit krong ngam la ni pang sitom they are human beings ni malai na ka pang sitom la ki wei ki yo ka bai dawai medical reimbursement begin dai operate ya kansa ri kan adong sadong ni nong kai hap lo ni adong sadong te ni nyau bang idai ban approach what siaka ni kaya human right commission why the state government deprive the rights of the teacher. Entang kata buat ke national level tu min 8%, kenang ba di board ibadah pe yang ni tidak kan tim kalau ni. Kata kadai kan bang idang penkra ya ke second phase of education ni kwa ya kan ni ka jing penting yang ni sikit di board. Ngasai tidak sai kata. Ni di baik kesokar hi ka pe ini lagi jong kategoris. Ki SSA teachers kimia ha bati ad hoc teacher ki ad hoc teacher kimia ha bati deficit jongi ki deficit jongi kimia ha bati deficit paten we have different categories ndai mangi it is the government iba kia di divide the different categories mereka ya kecil semua kalau ka sistem bagi penunkam yang deficit ndai di penunkam dekin non government episco kata kada kijing a jongi di primary di penunkam yang defisit dengan non government episcul kan ban nadu opar primary teten di part defisit di yang iru kasem jing bah namani we are deficit i dari ha apa non government episcul what lang enjoy same mo benefit like deficit ndai kumalong menta nilai ya min persang man ya keleng keri kasih jentiang but sekarang dah right from the primary level up to the higher secondary level we will more keep awareness and invite all the primary under the non-government episcul begini awan ban telilang nang ba ngin yo hi kaju nyala lang kaju kata ngin yo persang kata ngasai sila sai kata i school mani ngumti i sitari jong ngumti i cooperate ban ni mo pong i pabun gi cooperate wat ki kumi ki pa wat ki student du hilai i here interview ibun hi iba sngau ba balai ke sukar kala dai yang ini kinungkan di ngam yu i kata ba kinban ban persa ini ba kilong tanta marka ke bagi mentoy mangi kinungkai i kam mentoy maki gi managing muti lanegi principal pumbayo mangi kiru kanong gi mentoy crowd not only for award benefit but their school authority benefit also